Ya ropoha tlase botebong ba lefatshe. Ntho ya fihla ya rothutha, ya ratha, ya senya ka hohle. Ntho ya fihla lefatsheng re sa iketlile. Nnete ya taba ho sa le monate re sa ja monakaladi wa ke bolelwa nnete sebele. Coronavirus, ntho twe ke ipotsa o tswa kae, o no ntse o le kae nako ye yohle. Ntho ya fihla Afrika Borwa, ya fihla re sa iketlile, re sa ja monakaladi wa ke bolelwa poqo ka hlana ka nnete sebele ke a bolela. Ntho ya fihla re ntse re etsa social collusion, yona ha e fihla e etsa social distancing. Coronavirus, ntho twe ke ipotsa o tswa kae, o no ntse o ipatile kae nako ye yohle. Mehaeso ka kopo ha re ipolokeng, hoba boipaballo bo molemo ho feta setlhare. Nnete ya taba ha re ke ra ipoloka kgahlano le kokwanahloko ena, re tla bolokeha. Etsa bonnete ba hore wa isireletsa ka hohle, o tlo bolokehe ka hohle hohle. Coronavirus, ntho twe ke ipotsa o tswa kae, o no ntse o ipatile kae nako ye yohle. Hopola ngwaneso, boipaballo bo molemo ho feta setlhare. Le ha re ke ra bua dipuo tsa batho le tsa manyeloi, dipuo tsa mafatshe le mahodimo, ena kokwanahloko ya ratha, ya repitla, e hloka wena fela hore o itshireletse. Coronavirus, ntho twe ke ipotsa o tswa kae, o no ntse o ipatile kae nako ye yohle. Oho Modimo a ko utlwe re a rapela, re lla semeimei sello, re llela ho wena, re re tloho o tlo thusa lefatshe, hoba ke ka wena fela re ka fumanang tshireletso, re ka bolokehang kgahlano le bolwetse bona. Ntho o thwang ke coronavirus, fela Modimo ke wena ya ka e fedisang.